Kopi panas kan enggak? Ini koki kita. Oh, koki kita di Romangku. Oh. Mantap. Mantap. Ano, teman natin po ay mga kamar ini. Dalam pudo tanpa margi niki, dalam pudo tanpa margi.
Thank you.
telepon san nakon bot dulu. Masuk ya. Ada Pak Saro kan ininya. Ah!
Ane maco penastan ring dalam butuh memiliki keajang marga 3 ring ajang di Romangku. Sira maco penastan tabuhan cacapan mangga ke marga 3. Jurusan di Romangku di dia. Nah di kau kena. Tinggi lurus di Romangku, mau pagiling keluar dua, lurusan di Romangku. Makasami ngantos ring marga 3 duaning katuran bebraparan lurus di Romangku. Nah sampai di ajang-ajang itu.
Tapi sami berdebas. Oke. Terus Jeromangku ngaturang pengaksama regi dapatare. Pamitang ring marga 3. Jagi keiring ke Prajopati. Jeromangku didiang sareng sami. Jangan itu ambil mas. Saya kamu ibu apa? Iya iya. Durus ane makto segahan agung, durus trika jar-jar dumun. Tedun-teduna. Riko, metangi, ampun metangi. Iya, mana mungkin durus katurang belaparan agung jero mangku, durus. Boleh, akan main pahit. Murah, ratu gede. Durus. Mungkin aturan jebot, ane rawat, ane balik jebot make. Jebot kandan.
Record dituan kayaknya dituan malah dituan kami lagi kelemahan dituan. Batu bulan lurus ke Jeruan.
Dangin nih. Atur nih. Itu yang Angin-anginnya langsung. Thank you.
Turusan jero mangkon di dia ngaksamo sareng sami. Apa lupa lagi. Terus bertanya terus kemudian. Kami mention kedatang sampinan kejuruan. Turusan hidup taruh dengan nomor 2. Apa?
Nih, jangka simun atas. Dorosang jero mangkon di diang, sale makto canang ngiring ajeng. Jero mangkon di diang sarang sami ring ajeng melinge. Ngiring. Ye. Makto canang nika ring ajeng. Niki gengsiran dumon niki dasaran meriki dasaran meriki kaum sami itu ratu niang durus kangen tu mon dek anggau kangenan itu tu gede kangenan balik kot ne rau pangidang setengah ne pangdang ngaplok iko hod itu kangenan itu tu mon tane rau balik siki rau kena lurusan jarum mangku sarang sami mapakeleng majang ringida sasuanan kue yang kena aturan sane makto pedang meriki sane makto tabuhan berang kangen lurus alon ape ngape ada pas nada tebat mata puput tujuh wali gue mang doble sido betara meligi lurusan
Kau kan ni. Kan ni. Keluar dari tu mas, warna. Ibu. Ampun ya Jang. Sareng kami ada di pangan puniki duani bidang pacang ojah linggih lewatara bidang nunas gang ngerena sinampura mandu nenten bidang ini cakro di bawah duani lewatara pacang kasolah malih pos-pos pakeling bidang ajang ring perjuru keramo sareng kami linggih hidup badara ngawe bidang saking gedong punika linggih hidup badara saking Mas Pait satu Mas Pait aring balipit aring wewengkon dalam gulingan gede berdoa punika itu Ratu Mas aring asa kane punika melinggih itu Ratu Gede melinggih pacang megantung masa punika amunika atur didiang malih bos-bos ari kala pacang linggihan manggel edan ngelingan linggih malih bos-bos punika Dora. Ingat, sabutan bagus. Benjang malih ngaya. Sangrau semeton benjang malih setiga jadi rau. Mangkin puput tang lumun. Mangdotan suwe. Kelengku pelur. Jero mangkon dipang ngiring ngepekeleng majang ring depedara jagi depedara munggah melinggih ring sambiangan utawi ring gedong. Terus jero mangku. Bareng sami. Tidak nunas majang ring saratu bangkang mangdane ring sambiangan berluar punika mata pejati kekalih angin
maka kalih Driko maka kalih dagingin kapluhun ring ajang.